Hagajing lekai I-League hapreng ka sreni didikan Persya eka trau. Haba pai syang ngajing lekai ka sreni didikan kalala ban belimsuk eka trau dalai lanot. Baleng bang ngajing job ka sreni didikan kadang ne haga kerdan ka baar haga min yekhen pon. Hagajing lekai Indian Super League hapreng ka FC Goa Persya eka Mohon Bagan SG. Haga ngajing lekai ka FC Goa kalamat eka namrem meningkong. Haga nega samoi haden magala syak penlim hagmat ka Mohon Bagan SG dai welanot. Badia kena sigol jangka Mohon Bagan SG tayo bentap haga minit ke bah nyau peusau lengbau Petratos. Haga jira ka Champion League Round of 16 Fast Leg hapreng ka Kenhun Mbappe ka PSG Persya ka Real Sociedad. Haba pai syang kena jira ka haga kela step omdon kino ge balak bat penki ijar badai haga kela min kata haga minit ke basan peupra. Ka PSG kalau yo bentiap dia gol ke Baningkong ke jongka hakan ke jingre kai lengbau orang helek kai bekensai jongka ku Kylian Mbappe. Batang hadin kat ar minit kata haka minit ke bah nyau peu ka PSG kalau yo biang bentiap dia gol ke ar lengbau Barcola. Badai lema gini ki ar gol la pelong ya ke PSG bagan kore ka 6 job da ar lanot hakan ke jingre kai. Hagawai par kecil lekai Champion League hapreng ka Lazio Persya ika Bayern Munich. Haga ne kecil lekai baro art lagi Kenhun kia kai klemla bat penki ijar haga kela step. Badai haga kela mit kata haga minit ke ban riu peu kendai lengba ka penalti bala kenjat da Immobile. Ka Lazio kalau yo bentiap dia gol ka Baningkong haga ne kecil lekai. Badai nama ka ne ka sikol la pelong ya ka Lazio bagan la bat pelim ya ka Bayern Munich dai welandot haga ne kecil lekai. Hagajing lekai AFC Champion League Round of 16 Fast Leg hapreng ka Al Feiha Persya ka Kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr. Bat kini baru art ligi klub kidai negeri Saudi Arabia. Haba pai syang hagajing lekai haga kela step omdon kino ge bala bat penki jar badai haga kela min kata haga minit ke bapra peway urang lekai bekensai je ka Al Nassr u Cristiano Ronaldo liyo bentap be gol ka Baningkong jong kene hagajing lekai. Badia ke bol lai rapen bu do Brozovic. Badai lama kena sigol jong Cristiano Ronaldo la penlong ya kirang lekai ka Al Feiha bagi klemla ban siukul yang hadu bukut ka jing lekai haga ba ka Al Nassr kala job dai welanot haga ne jing lekai Round of 16 Fast Leg.